لو عايزه تعملي اسوره جميله جدا جدا وسهله للمبتدئين، تابعي معايا الفيديو للاخر وشوف الطريقه ماشيه ازاي. انا كنت وعدتكم، قلت لكم هعمل لكم طبعا اسوره بطريقه الورده، سهله جدا جدا، وكنت نفذتها طبعا على القناه طريقه تنفيذ الورده للمبتدئين، وقلت لكم ان شاء الله هعمل لكم طبعا الطريقه في فيديو تاني، وان شاء الله النهارده هننفذ مع بعض الاسوره. تمام. تمام لحد كده. بعد كده بقى احنا هنشتغل بالخرز اللولي نمره 8 اللي هنشتغل بيه. تمام. وبعد كده هحتاج برضو معاه كريستال نمرة 8 برضو، عشان بتختاري اي لون من الالوان دي. تمام. هختار اي درجة امشي بيها على اللولي طبعا معايا. الخيط السنارة اللي انا هشتغل بيه نمرة 60، عشان بس الكلام يكون واضح للمبتدئين. نمرة 60 هتمشي مع النمرة 8 في سواء الخرز ده ولا الخرز ده، عشان بس كله يركز ويعرف اللولي الخيط هيبقى ماشي مع ايه. تمام. او ممكن نمرة 70 عادي، او ممكن 50 برضو عادي، مفيش مشاكل. هحتاج بقى دبل وكلام من ده، وهناخد حته بقى عشان ايه، حته خيطه كده زي متر، عشان طبعا الغرزه دي ممكن تكون طبعا بندخل الالوان في بعضها والخيط في بعضه كده واللي عايزه الخيط يكفي. هدخل دبله معايا الاول من دولت، عشان ابقى اركب فلق في بعدين. تمام. او ممكن لو ما ركبناش عادي، معايا طرفين اهمت. تمام. انا عايزه اوسطن طبعا واحده كده واحده كده، علشان خاطر الدبله تكون في النص ومحدش يتلخبط. تمام. انا هحط اصلا 5 حبايات، احط 5 حبايات من الخرز الاول كده. انا حطينا 3 4 5. تمام لحد كده. تمام لحد كده اهمت. حطينا 5 زي ما انتوا شايفين. هضم الاتنين على بعض، وبعدين ادخل كده زي ما انتوا شايفين الطرفين مع بعض كده. انا بس عشان ما نتلخبطش هنحط الحاجات دي كده على جنب. شايفين بقى انا عملت كده اهمت. هعمل اخد الطرفين بقى دول كده مع بعض. تمام. وهبتدي بقى اعمل ايه، شايفين الخرزتين دول والخرزتين دول، انا بقى هبتدي اخد، شايفين طبعا هبتدي اخد الطرف ده واعدي منه الخيط من الخرزتين دول. انا بس مش عايزه ايه، عايزه كل حاجه تبقى واضحه ليكم وكل حاجه تبقى باينه وبالراحه كده وواحده واحده علشان محدش يتلخبط. انا هندخل ايه الطرف ده كده اهوت في الجنب ده. تمام. اهوت دخلت الطرف ده كده اهو زي ما انتم شايفين انا عملت ده كده. هاجي بقى عند الطرف ده وهعمل ايه، الطرف اللي احنا دخلنا فيه الاتنين دول كده اهما، عدينا الطرف ده كده. تمام. وهاجي بقى اخد الطرف ده كده اهو زي ما انتم شايفين. الطرف ده هعدي بقى الخيط منه منين، من الخرزتين دولت. 1 2. شايفين اهو، عديتهم من الطرف ده عشان بس كل حاجه تكون واضحه، عشان محدش يتلخبط بس، واشد بقى الطرفين كده مع بعض. تمام. تمام لحد كده اهو. انا عملت كده الطرفين اهما. هبتدي بقى ايه، مش هسيب دي فاضيه، هجيب لولايه كده حلوه وادخلها خلف خلاف في الخرزتين، او نعمل طبعا عقده على حسب طبعا ايه، لو احنا عايزين طبعا نجمد وكده. تمام. الخيط بس عشان انا مطولاه مخبل شويه، فاحنا بقى ايه، عايزين نركز. الجماعه المبتدئين اخواتنا المبتدئين الحلوين الامارات اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي يركزوا بقى علشان يشوفوا الطريقه ماشيه ازاي. هدخل واحده كده وواحده كده خلف خلاف زي ما انتم شايفين. تمام كده اهو. شايفين بقى الحبايه اللي هي الموف بقت في النص وطبعا الدبله بقت فين، الدبله بقت هنا اهي. تمام لحد كده. تمام لحد كده انا اصبحت كده معايا ايه، خرزيه واقفه عليها. تمام. عايزه اكمل بقى الاسوره، هكمل بقى الاسوره طوالي اللي زي ما انتم شايفين كده. تمام. هعمل ايه بعد كده، احط بقى ايه حلوين. شايفين الطرفين، انا معايا كل الطرفين اهمت. هدخل خرزتين هنا زي ما انتم شايفين. انا معايا واحده، المفروض احط 5. الواحده دي نقف عليها، هحط كده 2 و2 عشان بس محدش يتلخبط. في كل طرف بحط ايه 2 عشان بس محدش يتلخبط في النظام اللي احنا ماشيين عليه. تمام. وهضم الاتنين برضو على بعض كده. اجيب واحده موف، اجيب واحده موف وبعدين ادخلهم كده في الخرزه مع بعضيهم كده اهمت. شايفين دخلت الاتنين كده مع بعض، وبعدين اشد بالراحه لحد بقى ايه اهوت بالطريقه ديت. وبعدين هدخل بقى الخيط بقى، بصوا شايفين الخيط هيخش منين عشان محدش يتلخبط. تمام. الخرزتين دول هعدي منهم الخيط الاتنين، مش هعدي من واحده، هعدي من الخرزتين الاتنين. 1 2. تمام. اهم حاجه تركزوا، عديت من الخرزتين البيض، هسيبها بقى ده على جنب كده، وبعدين اعمل التانية نفس الكلام
اهمت، عديت من طرف كده، وبعدين الطرف التاني اهو هعدي نفس الكلام من خرزتين. انا بس بساعدكم عشان تشوفوا الطريقه ماشيه ازاي. واحد، اتنين، اهيت. شايفين؟ احنا كده عملنا بقى ايه؟ تاني واحده اهيت. بس اشد بقى الشغل كويس علشان تطلع معاكي الاسوره تكون مظبوطه. تمام. هعمل بقى نفس الكلام اللي عملته، احط كمان واحده واعديها خلف خلاف. تمام. كده هجيب ديت، هعديها كده خلف خلاف مع بعضيها. تمام، زي ما عملت في اول الورده. وبعدين ابتدي اشد. هتكون اسوره منظرها جميل جدا على فكره يا بنات، وسهله سهله زي ما انتم شايفين، وممكن نعمل منها كوليه. انا هفضل ماشيه كده بالنظام ده. شايفين طلعت معايا بالجمال ده كده اهيت. هعمل نفس الكلام. انا معايا برضو واحده واقفه عليها اهيت. هتشوفوا بقى انا هعمل ايه. انا كده معايا الطرف اهوت، بس عشان الخيط كبير ومخبيني شويه، فانا عايزه اوضح لكم كل حاجه ماشيه ازاي. انا هما فصلت الاتنين عن بعض، وهعمل ايه؟ احط بقى اتنين في الطرف ده. واحد، اتنين. تمام. واحط اتنين في الطرف التاني علشان بس محدش يتلخبط. واحد، اتنين. هجيب نفس اللون. على فكره ممكن تشكلوا الالوان لو انتوا عايزين تحطوا لون، طبعا اللون المعين ممكن تشكلوا واحده وواحده عادي خالص، الالوان بترجع ليكم. تمام. احنا هنحط بقى ايه؟ واحده كمان موف باللون ده ميجوز برضو نفس الكلام. حطيت الطرفين مع بعض. بعدين بشد الشغل كده بالراحه، كلامي طبعا للمبتدئين عشان ما حدش يتخبل ويقول الطريقه ماشيه ازاي والكلام ده كله. فاحنا بقى ايه اهمت، بعد ما حطينا الاتنين ميجوز مع بعض كده، هجيب الطرفين دول كده، الطرفين دول كده، هعدي اتنين من الطرف ده واتنين من الخيط من الطرف من الحبيتين الخرز اللي على جنب دول. شايفين؟ واحد من الاتنين فقط مش تلاته. تمام، عشان بس محدش يتلخبط كده. برضو تاني عشان اعدل لكم بس الخرز محدش يتلخبط في حاجه. فاحنا بقى ايه هنعمله برضو نفس الكلام. هنعمل نفس الكلام في الطرف ده كده اهوت. هجيب بقى ايه الطرف ده واعديهم من الناحيه التانية. شايفين دول اهو؟ هعدي من هنا ومن هنا. يبقى احنا بنعدي الطرفين من طبعا من ايه من الخيط من هنا ومن هنا عشان ما حدش يتلخبط. بس الخرزتين اللي بنركبهم دول بنطلع فيهم تاني لفوق اهمت. واشد بقى الشغل كده ايه واحده واحده وايه اهمت عشان ما حدش بس يتلخبط. شايفين كده؟ يبقى انا بفضل شغاله بالنظام ده كده لحد ما اوصل. يبقى احنا هنعمل ايه بقى؟ دي كده اسوره منظرها جميل جدا على فكره يا بنات، شكلها جميل، هتدي منظر جميل جدا في ايديكي. تمام. الطرفين معايا اهو. انا بس كل الموضوع الخيط مخبل شويه. تمام. فيا ريت المبتدئين بقى يركزوا معايا شويه عشان ايه ما تخبلش. شوفوا بقى ديت. واحد، اتنين، تلاته. وبعدين بجيب اللون اللي انا ماشيه عليه، طبعا اي لون بتحطيه، وتقومي جايبه الطرفين مع بعض، بتدخلي واحده، بتدخلي الطرفين في واحده. شايفين؟ زي ما انا بدخل كده، بس عشان ما بس ما يخبلكمش اهو. دخلت الطرفين اهو وبشيل كده. شايفين اهو؟ بنجيب الطرفين بقى كده زي ما انتم شايفين. ندخل بقى ايه، اهم حاجه خلي بالكم كويس من الخطوه اللي جايه. تمام. هو الخيط بس مخبي مني شويه فنخلي بالنا بقى. بدخل واحده هنا وواحده هنا كده. دخلت اتنين اهمت في الخيط في الاتنين كده. يبقى احنا بندخل الخيط في اتنين اهو كده اول واحده. وبعدين ممكن تسيبي كمان الخيط شويه كده لحد ما تدخلي التانيه وتشدي الاتنين مع بعض عشان ما تتخبلوش. شايفين كده اهو؟ انا بس ماسكه الخيط عشان بس ما يخبلناش. هدخل بقى الطرف التاني في الخرزتين البيض دول كده، بس عشان محدش يتخبل. واحد، اتنين. دخلت كده طرفين عشان اشد صح بقى اهو. شايفين؟ بشد الاتنين مع بعض كده اهمت. شديتهم اهمت مظبوطين كده 100% عشان بس محدش يتخبل. شايفين؟ كل ما منظر الصوره بيبان معايا.
انا عارفه ان هي ممله شويه، بس صراحه منظرها تحفه. انا هفضل بقى شغاله بالنظام ده كده لحد ما اوصل الطول الايد اللي انا طبعا هعمل عليها. تمام. بجيب بقى الخرزايه دي كده وخلف خلاف اللي بقفل بيها الاسوره. شايفين كده بتشدوا كده بقى خلف خلاف اهو. شايفين منظرها؟ طبعا الخيط طالع معايا بصوا اهو من طرفين كده. يبقى احنا هنحط اتنين في الطرف ده واتنين في الطرف ده اهو، بس عشان يكون كل حاجه تكون واضحه. اتنين في الطرف ده واتنين في الطرف ده، ونفضل بقى شغالين زي ما انتم شايفين كده. هنعمل برضو نفس الكلام، واحده عامل واحده كمان معاكم اهو. يبقى انا معايا الطرفين اهمت، بحط فيهم 4 في كل طرف، بحط 2. تمام. يبقى احنا كده 1 1. حكايه الخرز اللي بيوجع كل شويه ده برضو نخلي بالنا. تمام. كده 1 2. وبعدين بجيب الخرزايه التانية اهيت، دخلنا 2 اهمت في الطرف. هو بس كل ما تشتغل الخيط هيكسر معانا برضو وهيظبط معاك في الاخر. تمام. حطيت 4 اهم، حطيت 4. بضم الخيط على بعضه عشان اعمل بقى ايه اللي بعد كده. طول ما الخيط طويل طول ما هو بيتخبل معايا، بس هي بقى المفروض هتعملوا اسوره لازم تطولوا الخيط عشان مش هينفع توصلوا. فيعني المبتدئين بقى يخلي بالهم بالراحه كده واحده واحده علشان ما يتخبلوش وتطلع معاهم الطريقه مظبوطه. تمام. زي ما قلت لكم، هو مدخل بصوا الطرفين مع بعض واشد الخيط كده اهو. شايفين انا عملت ايه؟ الطرفين اهمت. هجيب الطرف ده، وعلى فكره عايز اقول لكم كل ما هتشتغل كل ما كمان الخيط هيكسر معاكم. تمام. عشان محدش يتلخبط. بدخل بصوا، بدخل الخيط هنا في واحده في دي وفي دي عشان بس كل حاجه تكون واضحه ليكم. كده دخلت اول واحده. تمام. هجيب الطرف التاني دهوت واعديه من الخرزتين التانيين كده. عديتهم اهمت من بعض، وبعدين هبتدي بقى اشد الشغل. شايفين؟ فاضل بقى اصبح معايا ايه؟ فاضل واحده اهي هقفل بيها، وهفضل شغاله لحد طبعا طول الاسوره اللي انا عايزه اعملها كده اهوت. وكمان انا ما سرعتلكمش الفيديو علشان تخلوا بالكم وتشوفوا الطريقه ماشيه ازاي. انا مش عايزه اسرع الفيديو من بدري علشان اشوف برضو الطريقه. تمام اهو، عشان بس تشوفوها صح ومحدش يقول لي انت سرعت الفيديو ومحدش شايف ملحقناش نشوفه والكلام ده كله اهو. كده انا ايه فاضل بصوا هفضل شغاله بالنظام ده كده لحد ما اوصل لايه للطول اللي انا عاوزاه. هعمل بقى الطول ده وكده ونرجع لكم. شايفين كده انا وصلت الطول اللي انا عاوزاه، طول الاسوره. ممكن تنفذي عقد برده، هبوريكم برده طريقه العقد بتاعها. هيبقى طقم كامل ان شاء الله على بعضه، وممكن نعمل كمان حلقه ان شاء الله في فيديو تاني هعمل لكم، بس عشان ما تتلخبطوش النهارده وتشوفوا الطريقه ماشيه ازاي. زي ما انتم شايفين كده، اتمنى ان تكون الطريقه عجبتكم طبعا، ويكون الفيديو كان خفيف ليكم. بس انا قلت لكم شايفين الخيط قصر معايا ازاي اهو. كل ما بشتغل كل ما الخيط طبعا بيكسر معانا بطريقه هي صعبه شويه، بس طبعا مفيش حاجه تصعب عليكم. تمام. انها خلوا بالكم بالراحه كده واحده واحده للمبتدئين اللي عايزين بقى يشوفوا الطريقه دي. وان شاء الله هنكمل مع بعض طبعا. هنعمل حلقه وهنعمل طبعا عقد بالطريقه ديت، وهيبقى طقم كامل ان شاء الله على بعضه كده. وفي ان شاء الله ممكن تنفذوا طبعا موديلات كمان تانية والوانات تانية طبعا. اهم حاجه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك القناه. انا هنقفله بقى الصوره بتاعتنا قبل ما نقفل طبعا الفيديو. طبعا احنا فاضل بقى تاني حلوين، فاضل ان احنا انا عايزه انهي طبعا الخيط. تمام. الخيط ده انا في حلقه كمان هنركبها، وفي كمان هنركب طبعا سلسله. شايفين طبعا هنركب السلسله وهنركب حلقه. هنوريكم ازاي هنركب بقى. احنا قبل كده ركبنا برضو بطريقه سهله خالص للمبتدئين، فالمره دي بقى هنشوف برضو الطريقه ماشيه ازاي، ونركب برضو مع بعض كل سلسله نلاقي اختلاف. تمام. دي طبعا السلسله دي احنا هنركب فيها بعد كده، هنركب فيها القفل. تمام. بعد كده احنا هنجيب بقى ايه الحلقه ديت زي ما انتم شايفين، وكمان مش الحلقه بس، احنا هنركب كمان السلسله مع بعض الاثنين كده. اقول لكم كمان حاجه احلى، انا هعمل ايه؟ هفتح السلسله الدبله دي كده واخد اهي، فتحتها اخد واحده من السلسله كده، وبعدين هقفل كويس جدا كده. وبعدين طرف من اطراف الخيط دي اللي معايا ده في الاسوره هركب كده، وهوريكم كمان تركايه جميله جدا تعملوها. تمام. احنا هنربط ده كده، وبعدين هقول لكم ازاي احنا بقى هننهي الموضوع بتاع الخيط اللي فاضل ده. هنعمله بالولاعه بعد كده بس بطريقه شيك طبعا، عشان محدش بقى ايه يقول شغلي كذا كذا والكلام ده كله.
لو انت بقى حابه تعملي مشروب والكلام ده كله، برده في حاجات كتير جايه، برده حاجات للشعر وحاجات كتير هنعملها مع بعض. بس ايه، تركزوا بس معايا واحده واحده كده، وان شاء الله هننفذ الطريقات كتير على القناه. تمام. الخيط بقى اللي فاضل ده هنقص الخيط الزياده ده. بصوا عشان لما تيجي تقصه مش هنقصه للاخر، هسيب حته كده صغيره. تمام. الحته صغيره، والخيط ده مش هرميه. عودوا نفسكم، الخيط اللي بيفضل منكم ده هنحتاجه في الفيديوهات، طريقه حلق، طريقه اي حاجه، تركنوه على جنب كده عشان ما حدش يطلع. تمام. وهو كده احنا هننهي طبعا، هنعمل ده كله وهعمله بالولاعه، بس انا عشان المروحه شغاله هتخبيني شويه. تمام. كده انا ركبنا السلسله اهيت، احنا ركبنا كده السلسله بتاعت الاسوره. شايفين؟ هنركب بقى ايه. انا عايزه اعمل تركايه صغيره كده هوريها لكم برده، كنت برده عملتها في فيديوهات تانيه. طبعا التركايه الصغيره دي لو عايزين طبعا اللون ده فيها او اللون ده فيها، بس هنشوف انه الافضل. تمام. هتبقى في الاسوره، او ممكن نحط الاثنين عادي على فكره. عارفين المسامير دي بتيجي طبعا من محلات الهاند ميد اهي، عشان بس تكون واضحه. بتجيبوها، وطبعا او طبعا عايزين تقولوا لهم ايه، تروحوا تقولوا عايزين ايه مسامير من اللي هي بتركب ايه في الخرز وكده. تمام. هنقص حته كده، وبعدين هنعمل ازاي بقى يا حبيبي. هعمل حلقه كده زي ما انتم شايفين، واجيب الطرف ده كده واركب السلسله زي ما انتم شايفين. طريقه سهله جدا جدا وبسيطه. بعدين هعمل ايه، هقفل كده زي ما انتم شايفين برده. عملت حلقه، كل الموضوع هنعمل حلقه تقفل كده على طبعا اهي. هنا هنركب طبعا قفل. شايفين بقى الحلقه اللي احنا عملناها دي، ممكن نوصل كمان حلقه ونركب القفل فيها بالطريقه جميله اللي شايفينها ديت كده. القفل طبعا عايز اقول لكم القفل طبعا مش متاح دلوقتي، فان شاء الله هركبه برده، او كنت ركبت برده معاكم القفل في الاسوره اللي قبل كده. الطريقه هي سهله جدا جدا وبسيطه. ما تنسوش بقى يا حلوين تعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه، علشان غيركم يشوف طبعا ويستفيد ويشوف الطريقات الجميله اللي احنا بننفذها دي اهيت. ما تنسوش بقى يا حلوين اللايك، وباي باي.